المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Hakim bin Hizam, saking Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu an, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Hakim bin Hizam. Qala dawu sapa Sayyidina Hakim bin Hizam, qala dawu sapa Sayyidina Hakim bin Hizam, sa'altu tau njaluk sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaluk ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata mongko maringi sapa Kanjeng Nabi ning ing ingsun. Tsumma sa'altu nuli kari-kari jaluk sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko paring sapa Kanjeng Nabi ning ing ingsun. Tsumma sa'altu nuli kari-kari jaluk sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko maringi sapa Kanjeng Nabi ning ing ingsun. Tsumma qala nuli kari-kari dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hakim, he Hakim, inna hadzal mala, sak temene ikilah mal, ngene iku arta, duit iku khadiratun kang ijo-ijo ing dalem ketinggalane. Ai fil mandhar, yani iku khadiratun kang ijo-ijo. Lek maknane ya khadiratun ya ijo-ijo, maksude ing dalem ketinggalane, delokane ijo-ijo, yani fil mandhar. Huluwatun tur kang manis, fi dzaq rasane. Hulwatun tur kang manis apa si almal. Faman mongko utawi sapane wong iku akhadha lamun ngalap sapa si iman hu ing mal, oleh ngalap bisa khawati nafsin kelawan lomani ati. Faman mongko utawi sapane wong akhadha kang lamun ngalap sapa si iman bisa khawati nafsin kelawan lomani ati, ya ndak duwe sifat hiris, ndak duwe sifat lupa nang kene dhuwit niku. Tapi lek ngameke niku ndak mbik sakhawati nafsin, yakni kelawan hirsin sakwalike, ya ndak bakal loman, pasti medhit krana kenemenen oleh nyekel nang kene arta nang kene dhuwit niku wau. Ndak sakhawati nafsin tapi napa hirsin. Faman mongko utawi sapane wong iku akhadha lamun ngalap sapa si iman hu ing mal, oleh ngalap bisa khawati nafsin kelawan lomani ati, burika mongko den barokai sapa lahu man, den barokai fihi ing dalem mal. Tapi sawalike, waman lan utawi sapane wong akhadha kang lamun ngalap sapa si iman hu ing mal bi isyrafi nafsin kelawan kepinginane ati, maksudnya nggih hirsin niku wau, bisyar bi isyrafi nafsin kelawan kepinginane ati, tegese lubone ati. Oleh golek donya, oleh golek arta niku duduk kelawan sakhawati nafsin, tapi kelawan hirsin alaihi, bihirsin alaihi, yani kelawan lubo nemen oleh seneng nanggene emal niku wau,
lam yubarak mongko ora den barokahi sapa lahu man lam yubarak mongko ora den barokahi sapa lahu man fihi ing dalem mal wa kana lan ono sapa man ono iku kalladzi kaya dene wong yakulu kang mangan sapa si alladzi wala yashba'u lan ora gelem wareg sapa si alladzi ada kenyang alias denyang wal yadu utawi tangan al ulia kang dukur iku khairun luwe bagus minal yadi tinimbangane saking tangan asufla kang ningsor faqala mongko dawuh sapa hakimun Sayyidina Hakim fakultu mongko matur sapa ingsun krungu jawabane Kanjeng Nabi kaya ngono niku dijaluki sampai ping 3 ya Rasulullah Duh Rasulullah walladzi demi zat sumpah supoto nang kene Kanjeng Nabi walladzi demi zat ba'atsa kang ngutus sapa alladzi ka ing panjenengan bil haqqi kelawan bener la arzau boten bakal nyudo kula ai la angkusu la azra'u boten bakal nyudo kula ahadan ing tiang setunggal ing wong siji sakmarene kejadian niki sakmarene didhawuhi kaya ngoten kali Kanjeng Nabi niki la azra'u mboten bakal nyuda kula ahadan ing tiang setunggal ing wong siji ba'daka sausi panjenengan ba'daka sausi panjenengan ya tegese ba'da su'alika sakmarene njaluk nang panjenengan niki lho ba'daka ai ba'da su'alika ing dalem sakwise njaluk ing panjenengan ora bakal nyuda syai'an ing suwi-wiji hatta ufariko singgo misah sapa ingsun ad-dunya ing dunya sampai mati fakana lan fakana mongko ono sapa Abu Bakrin radhiyallahu an Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an iku yad'u ngundang memanggil ngolok iku yad'u ngundang sapa sahabat Abu Bakar Hakiman ing Sayyidina Hakim ilal ata'i maring-maringi fayaba moko nyegah ndak gelem fayaba moko nyegah sapa napa niku sapa Sayyidina Hakim nyegah ayak bala yen to nerimo sapa Sayyidina Hakim hu ing mal hu ing ato yakni ing ato aya fayaba mongko mampang ndak gelem sapa Sayyidina Hakim ayak bala yen to nerima sapa si Sayyidina Hakim hu ing ato ing peparing minhu saking Sayyidina Abu Bakar thumma inna Umar nuli kari-kari sak temene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar iku da'a ngundang yo ngono pisan Sayyidina Umar yo jajal nyeluk pisan da'a iku ngundang sapa si Sayyidina Umar hu ing Sayyidina Hakim liuqtiyat terapun napa niku aweh maringi sapa Sayyidina Umar hu ing Sayyidina Hakim faaba mongko mampang mongko nyegah ndak gelem nolak sapa Sayyidina Hakim ayak bala yen to nerima sapa Sayyidina Hakim minhu saking Sayyidina Umar ora nyegah ora napa niku ora gelem nyegah syai'an ing suwi-wiji faqala mongko ngucap mongko dawuh sapa Sayyidina Umar faqala mongko dawuh sapa Umarun Sayyidina Umar inni sak temene ingsun faqala mongko dawuh sapa Umaru Sayyidina Umar inni sak temene ingsun iku ushidu nyaksiaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ya ma'syarul muslimin he golongane wong Islam dipersaksikan oleh Sayyidina Umar di halayak umat Islam ala hakimin ing atase hakim ya Sayyidina Hakim sing tau njaluk nang Kanjeng Nabi niku Ani sak temene ingsun iku aridu mentoaken sapa ingsun mentoaken nawakno menawarkan alaihi ing atase Sayyidina Hakim ing alaihi ing atase hakiman ing Sayyidina Hakim mentokno haqqahu ing hae Sayyidina Hakim min hadzal fai'i saking ikilah bondo fe rampasan perang fayaba mungko nolak sapa Sayyidina Hakim ayak huda ing to ngalap sapa Sayyidina Hakim hu ing haqqahu
Fayakba mongko nolak sapa Sayyidina Hakim ayak khuda yen to ngalap sapa Sayyidina Hakim haqqahu napa niku hu ing haqqahu falam yazra mongko ora nyudo sapa hakimun Sayyidina Hakim ahadan ing wong suci minan nasi saking menungso falam yazra mongko ora gelem nyudo sapa hakimun Sayyidina Hakim ahadan ing wong suci minan nasi saking menungso ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'usi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya singgo sedo sapa Sayyidina Hakim. Masyaallah. Taib. Riwayat dari Sayyidina Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah diminta oleh beliau fa'atani, kata beliau aku pernah minta kepada Nabi sesuatu kemudian aku diberi oleh Nabi. Tsumma sa'altu, kemudian aku meminta yang kedua kali kepada Nabi, fa'atani, maka Nabi memberiku. Tsumma sa'altuhu, yang ketiga kali aku minta kepada Nabi, fa'atani, kemudian Nabi memberi. Telo kali minta, telo kali beri bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini kemun beri tak tuan perhitungan. Kanjeng Nabi ini kemun beri tak pernah mikir budi. Sehingga banyak orang-orang kafir nika masuk Islam nika tero ibri Nabi Kanjeng Nabi benih karena tertarik ke agama, karena tertarik dek lo mana Kanjeng Nabi. Pada salah situ seranya mana salah situ orang kafir dari situng kabilah, dari situng golongan sejauh dari kota Madinah entar ke Kanjeng Nabi hanya untuk tero iri berina. Maka beri, saya penta tanggung, saya penta bi Kanjeng Nabi bi orang kafir dak Kanjeng Nabi ini ka embi. Saya bodoning napanya mana di antara lembah dua gunung saya penta. Bener karo hitungan situng dua telo. Banyak saya penta. Sekalane kan langsung bagi bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam tero erik beri bi Kanjeng Nabi karena oning mun Kanjeng Nabi ini kah loman sarah, lo mana cepet meri melebihi cepet angin saya masuk ke bungku. Ampun dengan senang gembira, riang gembira peleman de napa de kabilana, peleman de kesukuna, de golongan pas ngoca ya qaumi udkhulu al-islam udkhulu udkhulul islam masuk ban kafi ka Islam. Karena saungkun orang Islam jadi adik Nabi, idza a'ta lam yakhaful faqr. Idza a'ta la yakhaful faqr. Masuk Islam pun kapi. Orang Islam adik Nabi mun meri tak takut melarat. Boleh diberi sekian banyak di peparing dari Kanjeng Nabi ini kah? Sampai ngocah ada kaum ayo masuk Islam kapi, masuk Islam kapi. Kanjeng Nabi oneng, ari mun keneng ratona, ari mun keneng ketuana di anak buna gampang. Ongkon setelah kejadian neka peleman ka di sana peleman de kasukuna de golongan ngebalam kok beri iri masuk Islam tojune tero iri beri bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun beri tak takut melarat. Guru sampean meri ya meri tapi kan banyakan karena ki hantuin rasa takok melarat, takok tak ngakan, takok butuh. Kanjeng Nabi idza a'ta la yakhaful faqr. Mun meri Kanjeng Nabi tak takok melarat. Bahasa ku sampean coran-coran Kanjeng Nabi mun meri. Coran-coran. Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena pun oning Kanjeng Nabi ngak nikah. Maka orang akhidmah kalau bentunya ni lebih melarat tenempeng akhidmah lebih beten. Sayyidina Anas bin Malik ni kagum. Hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya.
akhidmah ke Kanjeng Nabi, abantu ke Kanjeng Nabi, bener kunco mak betul, bi dunya na. Mon maring ke Kanjeng Nabi ini kayak seandin dunya de beki ke Kanjeng Nabi, bisa tak sahabat Abu Bakar Siddiq? Sampai Kanjeng Nabi manglo, wahai Abu Bakar, coba bagi kapi. Apa yang kau tinggalkan untuk harta, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu? Ada ya Rasulullah, bahkan lebih berharga daripada hartaku. Aku tinggalkan keluargaku dan anak-anakku, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun meri ke Kanjeng Nabi langsung sandin dunya dibagi ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, jadi lo mana Kanjeng Nabi ini kenapa boleh neng bulan Ramadan? Lebih lomanan boleh Kanjeng Nabi neng bulan Ramadan. Nika hari-hari biasa. Sayyidina Hakim nika minta kok minta dak Kanjeng Nabi beri. Lakun minta boleh beri. Lakun minta boleh beri. Kanjeng Nabi benar tak meri tetapi akan memberikan pelajaran dekat Sayyidina Hakim bahwa apa saya lakukan ini tak benar. Mau minta sekalian mungkin karena butuh. Minta nomor 2 mungkin karena kurang. Minta nomor 3 ada profesi wis. Lah aku minta ya. Akhir Kanjeng Nabi ada bu, ya Hakim, inna hadzal mala hadiratun hulwatun. Wahai Hakim, baca dunya ria, peseria, hadiratun. Ijo-ijo yang dalam ketinggalan nih. Maksudnya ijo-ijo yang dalam ketinggalan ini menarik baca. Apa mau baca ijo-ijo ini kan menarik baca. Dak sabar, pemandangan, pegunungan. Lepas saja deh iki ya. Rubiru. Menarik rubiru dia. Apalagi serah merah. Krek saya lain pak. Tenger kerja. Dua bolo. Sebolo seket biru sama botak. Mau seneguk pedang ro langganan 2000. Beri melolo. Tapi Kanjeng Nabi ada bu. Are monte pak engak Hakim terus sampai itu ya minta. Lah kartunya jadi pesja jadi Hakim khadiratun hulwatun manis. Manis rasana. Seneng ya bos. Bagus pemandangannya, manis rasana. Khadiratun hulwatun. Ijo-ijo. Ngajar sini ke baca. Ki bene itunya dok. Bene peset dok. Masa ciling reng bine ki sini ke. Rumput tetanggaku lebih hijau dari rumput halaman rumahku aku. Ngaciling bine tibi busan, ciling bine orang je bagus dok. Ulang ki sini ka ciling anak ni gini engak ka anak. Tepak pengajian engak bedek anak ni gini agak aja ngak kino neng badang pelajaran temur je. Ni gini moro tepak pengajian tepak rutinan beda minta jeruk lah beri seneng. Ciling anak noreng engak ada anak tibi ciling bini noreng lop pakai bini tibi. Menarik baca. Budetes ketes sawah apa? Aketes. Iya kan nengki baca setan dia pinter mun meteti khudratun ijo-ijo hulwatun manis. Tepak bini tibi ada seterana do. Ciling bini noreng, aduh ya Allah, sanpa kuat ayo heko. Dek TK mapan apa perlu ana tenten dek TK bumbu juga ton giyang kok. Cik Ratin dek TK Cik Ratin. Haji antara dek mantan dulu. Akhirnya jelingku. Dek tiongku. Engke. Mesti nasi ngeteraki ketika aja cek binen bapak aman mon bapak satokku. Bun satokku. Ya nyangwe dugale bapak nyangwe mbun ki nyangwe anak ya. Cak ake nyemgi bu detika aja. Dabun Kanjeng Nabi inna hadzal mala hadiratun hulwatun. Pese jadi ya biru ya besro seneng. Menarik, hulwatun manis rasanya. Ya siapa sih tak tertarik? Kalau orang yang sengencing manis tak gelem manis sih pak.
Orang standar ke dunia ni kan, ki orang-orang sepacet lah yang kep sakit pun bisa ambian. Cak kepese tanda, amun tak sakit. Tapi can kulis can orang sengak ni kacek gendeng, cek ring dek dunia cek amokre mona, cek ring dunia kebak tak kebak mati. Kata ti seberes re, saung kun kini keseberes saung kun. Okay. Al malu laka idza tasaddaqta wa idza amsakta fal malu alaik. Dunya remon din dunya nega manfaat kang kuwi panjenengan ndin sambian idza anfaqtahu mun yinfakaki mun sedekaki ndin sambian nega hakik kata walaupun bagi ka orang wa idza amsaktahu keng mun ditekuk sampean pese nega fal malu alaik. Dunya nega berbahaya kang kuwi panjenengan dunya akhirat. Ya, akhirah Kanjeng Nabi adebu dekat Sayyidina Hakim. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang mengambil daripada harta bisakhawati nafsin dengan hati yang dermawan, artena benih karena napanya mana? Benih karena hiris, bukan karena cinta dunia, sakhawati nafsin, mengambil karena hati neka tandi ketergantungan sama sekali, burikalahu fihi, maka bakal dia barokah. Ngalak daripada dunia neka kelaban sakhawati nafsin, kelaban loman ate, loman. Waman akhadahu bi isyrafi nafsin ay bi hirsin lam yubarak lahu fihi. Dan barang siapa yang mengambil harta dengan hiris, dengan terlalu cinta terhadap dunia, lam yubarak lahu fi, maka hartanya tidak akan mendapatkan keberkahan. Ini kan kapi kan, masjid, musola, pondok laki, pondok bine, kapi kan. Ini kan barokah dari yang seorang yai toha kan, sabri. Kiso kireng lambek ini kayak yang tade dalam hati dunia, ahibbo, awakof, setiap kapling kapi pak. Ngerasa akin ahibba awak kau kapling setia. Anu bener kada nerengkona tak ada masjid setia masjid bejual lah. Pengimam nata noro. Sengketa tanah. Sengketa bitre tanah. Jadi tanah ni ke statusnya keroyokan. Keng lek kuasain bitretan gele bangun langker. Pas pengimam na noro ada bungo noreng, ada tanah noreng, ada tak ada pengimaman nah. Karo pengimaman nari ya senoro, tak gelem beli je tak gelem buku tadi taya teranian pengimaman engkau, tidak gelem. Karo kebi pengimaman tidak gelem, beda orang yang di tanah sepakat pun setere tanah ni keroyokan, kebi langker ya lah. Ngarangu kora lopot, pengimam na noro. Tanah noreng nikah poncul berapa meter pengimaman dia paling 2 meter ngarah 2 meter masuk semeter tak gelem tapi ada pengimam na lurus capok pengimaman tak gelem. Masya Allah engki jadi orang kona ni kebenaran ditandi kisoki orang kona ni sabana berlebar dunia na banyak mengkang lebih posa keng dalam aten ni kesakhawati nafsin loman orang kona ni muna beri ro tak kung nangkung motor aja lep bangun madrasah kuaku dengan akhirat motor aja lep ngambung aja lep bangun langker pak dididik bangun bekap dididik bangun bekap jangan rengko na bekap asli ini wakaf dia di masjid tidak beri bangun bekap terotawang ada sakhawatu nafsin man loman nah, makanya barokah rengko na nikah kelar nyangkoli mun semakin mata adaan sangkolan kan letak barokah nih, mun soki no soki, keng tak barokah, engki salbung kon di motor mungkin, nyap kapi motor, keng tak barokah, penumpang periksa, doa kontrol, periksa, mendengkon kan tak pati beda penyakit nih, loman apa, tak pati beda penyakit nih. Mungkin masih soki keng kakanan nah puhung
Kakana nama kene kan apa? Gedeng deng tuap. Makan gulai tak beki darah tinggi, makan sate tak oleh rematik. Terus ya makan jadi ya. Kulaku sarapan bideng gedeng tuap, gedeng gaji. Rekan manok. Makan gedeng itu tidak masih tak soki mun ngak manok pak. Jangan kan gedeng melolo. Kulaki arena pekila telasan nika entar ke Pasuruan. Berdekan cecena ambu gula tentangnya ada telasan keng kami melihat alat kendaraan nika bumun sokin tak kemang ke apa kakana denggeji bi kates gak mangan sego gak seloro kabeh Gus lu kaya apa dunyo sampean ya cekel lek kok wong delok ku ya seneng. Oh, dadi bendino mangan gedang ya bendino lha iku gedang kabeh iku. Padahal gedang jan kok. Makan gedang wis oke makan gedang. Saya tolong akan apa bi dokter. Naudzubillah dineng kok masih tak soki mun ngakan kada jeri jan kul. Dadi mangan iku tok isuk ya mangan iki ngebe sarapan nika dek kenangan gudeng nika. Sekotak pote nika kates, sekotak pote nika gedeng tuap nika gedeng gaji. Dona le jengke mon kok wong ku le jengke dina masih tandi Toyota Zenik le iya mon kada jeri ha waduh mon motor telecean pone buang-buang tapi kakanan nah ngaketang Pak mun sampean ase tek kakana ulaku pecel duhur rawon mari asar bakso mari maghrib mie bi lontong nggak molen mar mungkin jolo masuk kapi ngaro piring saya lopor saya yontal ini baca sehat Pak engki mangkana Allah Ta'ala aparing barokah kering kona nikah benih ketinggal dunya saya ngak nikah tak padeng dunya rengkona keng soki abon lanjung umurongku malam umur 100 biasa sangang bolo lemak nih biasa mungkin saya ket lemak lengan lejang ke mah ngi terus tawangi ngi umur sebida guys tak lemak utak lengan lejang ke mah koci kok kena tak barokah kipacet awaluma napa yurfa'u pertama kali saya yang ke sebi Gusti Allah Ta'ala ngangkat barokah min kasbihim dari lakon orang akhir zaman nika. Kenapa? Karena buru dari ulama, tanda ke ulama. Yarfa'ullahu min kasbihimul barakah. Allah Ta'ala ngangkat dari lakon orang nika, tanda keberkahan. Mula kona ngelembur to, kol 6 temu kol 6. Tapi otak aja posaki ya. Engki, mun rengkona nika santai tak berlakon, mau beduk boleh. Nama jibu strone tanya, kulai ngama jibu strone bilang para beduk nutup. Tedung istirahat, dekis setengah telok muka kan engki baji. Septi nero cenegi baji, tak nutup sekali. Nero ret maret berapa? Ngaku tambah asoki baji cingara. Bilang ki sini kan baji ini kemun nutup setengah 12, beduk can rengkona nutup tedung. Setengah telok jaga muka. Habisnya 2 Pak. Setia tak nutup sekali aduh tambah ngecit melol kok takoken barokah renggonan iki mangkana cek dadi reng cerek sakhawah loman dan beri ruah mula orang loman iki saya tak seneng apa seneng bine seneng anan seneng arep mulai bapak sebab bapak mau mulai oleh loman bapak lampek ring sepon era pak bila sih bapak semulia lemong bapak cerek mek mulai kasan je ko minta elang pe canan ngiding sandal tok lo ngotah ngotang cek ceren bapak Masya Allah ya jadi orang mula sakhawatu nafsin neka barokah dalam aten neka loman pace tetapi mula faman waman akhadahu bi israfi nafsin eka ngalak dunya neka kalaban hirsin israfi nafsin
napa kepinginane ati, lubone ati ndak iso wis ceket wis kok dilem kok delteko lam yubarak lahu fihi maka tak bakal barokah. Taib. Kanjeng Nabi apa yang gambaran? Seseorang yang mencari harta. Oleh Nabi diberikan gambaran, wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'u. Seseorang sama halnya dengan orang yang makan. Wa la yashba'u, dan orang yang makan tersebut tidak pernah merasa kenyang. Makan tok, terus masuk tok. Sebenarnya juga orang nyari dunia. Ada toh buka. Ada kemarin. Minta ngaji bon, sibuk engko alako. Terus, minta berjamaah bon, sibuk engko alako. Ya ada kenya dia kemarin. Lepas hoki tak tambah sibuk jadi. Andi tuku laris, andi barung laris. Bener kok ngaji, muka cabang. Cabang Purnama. Muka cabang boleh, muka cabang sampai tak kok bertedung pun terganggu. Apa adeng ya tak nyaman, apa adeng ki nerima telepon iya kena kok ki anu iya nah totalan apa adeng tak nyaman Pak, tak nikmat kada mun kulit sampean kan keluar pajet legongku lo tak ngerasaki HP tak ngerasaki apa ngerokok nyaman ngerokok apa adeng nikmat tedung ngerok bagian jua kejagaan Pak menyetel pun jaga ngakan tahu iya ngai gampang ngai kok ya kalau 30 juta kene tak nyaman habis itu mau tamu yang dia tak nikmat kula ketemu yang reng sogi berapa kali king sogi seorang ajar ya teman kia mare matamu itu ju elencak nerima telepon tak pamit moro lek terima ya ini kia bacan kok kia berhubungan dengan ayah la tempeng kada kapi jere totalan deki nang gula acara apa Pak Haji nyelamatan embong bulan embong nyanyi tabrakan ki waduh ada lila apa menyelamat embong pola la enten pon kon la men nyon rabuna ner betul pun nyon rabuna sampean ner betul pun boleh iya lah, no lah, uwil urus lah pecan ko, engkau sekejap kimole, ngamuk, engkau tak kira nakal, engkau tak ngejo abc, tang dunyur terus ngamuk, beri adan gula, mari sini keluar ke teras ini, kadep ke laut, biasa ke bingking, toju ke lebih tibian pak, dia rembat, maji jejang ko, ya matamu iki kau ngurusi dunyan, wapi pun biasa berdua laut ke bingking, ngajar pak, awas engkau tak cerian. Pegel gula kancing labang di dalam tedung kok bingung gus wadah mate cermet aku lah bolan sesoki gua melanggu yang gula yang ke boreng ya kaki beri na amonya kaki penyaman le jengki le iya ngahera Engki orang ni beri gambaran dengan Kanjeng Nabi wa kana kalladzi orang ni kalladzi yakulu wa la yashba'u padahal orang akan setaro masa kenyang terusan kimon ku lebih panjenengan dalam keadaan ngak nikah tolos tak salat berjamaah la tak gelem ngaji tak gelem baca Quran tak sedekah tak napa dunya terus ada kenyang sampai bila alhaqumut takatsur hatta zurtumul makabir mula foto saya beri dinding arek oncur ke laut kedeja wis tak takatsur wis tak banyak monan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah jadi tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima artinya cek dadi orang sing ngak nikah sampean cek dadi orang sing minta sebagaimana keterangan beri oleh minta dalam keadaan tapi dalam beberapa keadaan bila orang repacet dalam keadaan ada seekakana buru mentah atau dalam keadaan sakit engkau montak mentah tak ngakan karena kau sakit oleh mentah atau karena kena musibah kebakaran kerampokan sing ada seekakana mentah tapi sekadar cukup sekadar bening untuk profesi tak minta pengemis larang di Kanjeng Nabi dabun Kanjeng Nabi apa tanang sebelah atas lebih bagus tinimbang tanang sebelah bawah nasihat yang ngak nih ke Sayyidina Hakim tining Kanjeng Nabi wahai Hakim
dunia dia bacot menari peseri ya, menari indah dipandang, manis dirasakan memang. Dan barang siapa yang mengambil dengan hati yang dermawan sing loman, maka engkau akan mendapatkan keberkahan. Tapi kon lek ngamek dunyo, kon golek dunyo, artinya ngamek kon golek dunyo, kon jaluk dunyo niki bi israfi nafsin, krana atimu seneng hiris nang kene dunyo, lam yubarak lahu fihi. Orang jadi kenyang hakim, engak pada ringakan deh, lengakan be, benar ringakan. Tanang seberi atas lebih mulji dan bang tanang sebebe. Dabun sidin hakim fakultu, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, kaula mulai semakin asompak ke panjenengan. La arza'u ahadan ba'daka syai'an. Saya tidak akan meminta-minta kepada siapapun, sedikit pun kepada siapapun setelah engkau ya Rasulullah. Semarin kejadian nikah, Sayyidina Hakim nikah tak gelem tak minta tolong kali ke kanjeng Nabi pas edebun ngak nikah bi kanjeng Nabi dunia dipajat menari ban mun ngalak king karena seneng atena ben tak minta bene karena butuh tak barokah ben debun kanjeng Nabi dan Sayyidina Hakim. Tanang seberi atas lebih mul dia tenempeng bertanang seberi bebe artinya ben pasti ben bekal kekang di orang semeri ben bekal tak bebas de orang semeri ruah pasti ben deki tak bekal bisa ngocak sebener walaupun salah apa bener bi kake karena bener emang melolo debun Sayyidina Hakim wallahi ya Rasulullah semarin kejadian nikah kata beliau, engkau tak minta dek sapa abai, tak minta apa abai, bendek sapa abai. Sumpah pun Sayyidina Hakim. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lanjeng umur Sayyidina Hakim nih. Panggil ben Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk meri, nolak. Padahal sahabat Abu Bakar Siddiq semberi, tapi nolak, tak gelem. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq sete zaman Sayyidina Umar mau tak salah Sayyidina Hakim ni ke sampai zaman Muawiyah lajeng umur ni ke zaman Sayyidina Umar pun nolak padahal ni keahaan Sayyidina Hakim harta rampasan perang ben haan beliau ni ke haan Sayyidina Hakim bener minta haan orang lain tapi minta haan tibi beri haan tibi tapi nolak akhirnya Sayyidina Umar mempolong umat Islam. Sayyidina Umar mempolong umat Islam pas ada bukan Sayyidina Umar inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala hakim anni a'ridu alaihi haqqahu min hadal fayaba ayakhudah wahai umat Islam saksiaki ya engkau takut tanggung jawab ke ning akhirat bahwa haan hakim dari harta rampasan lek beri bingkok dekah hakim king hakim nolak tak nerima saksiaki bi Sayyidina Umar bin Al-Khattab domat Islam pola nolak gelem padahal nerima hak ki orang ibarat yang mangken beda harta beda PC bansos di roba tak nerima jon benetang hak jo palan kok tak berhak nerima bantuan kok engkau cokok hebat renja tambah adik matandi cong ngebes beda ulung cong malaikat telak tandi maksud tu beri cap neng bungkona rumah yang berhak nerima bantuan aja berdaya woi putu kopi banyak aja takut tak nerima takut tak melo adapun orang se atena gele lapang dede terus aben tak reparep dari beri noreng karena aben mampu tak gelem nerima tahun ning ring makin ni masya Allah bener sombongan ledi matandi lagi bersambungan boleh lagi masake, lagi ber menengah ke atas lagi masoki lepas usaha kapi, apa usaha padahal tak usaha. Lagi ber bantuan beras ledik matandi, ber bantuan eko ano untuk bisnis, nisma bisnis lah. Kok muka ano has, cek tahun lah. Lepas jadi nyang, masuk ber kenyang adanya, lepas kan dia nyang je. Ku ber tahu buka, dulu tak ada dunia sampai makan dia nyang je tak kira potos, tak kira kenyang. Sayyidina Hakim meminta tolong kali mulai ni ke sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai ke budi tak gelem beri sahabat tak gelem
karena kadung ngasompa ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah sampai setu tak poron nerima ribri noreng karena aten ampun sakhawatu nafsin tak gelem ponan ampun merasa cukup kelebihan hartana sing tak arep-arep deka apa saya bereneng orang lain. Oleh karena dinto beda dua hal nih kamu nih cinta nah beda dua perkara montor cinta nanti neng Gusti Allah kecinta Nabi manusia zuhud itunya melarat tapi nika izhad fid dunya. Nomor dua wazhad bima fi aidin nas, wazhad bima fi aidin nas, wazhad ma fi aidin nas. Ben zuhud apa sih kan di orang jar para beri orang mun sampean zuhud yang itunya zuhud kelas kulit sampean alakko pak jar sampai tak alakko keng beje ngejege halal haram ngejege neka zuhud kelas kulit sampean mun zuhud para beli neka lah kan tanda ongku gatunya mengke zuhud kulit sampean beje ngelem bakto ngejege pasar Ramadan ngejege halal haram ngejege cukup kan ku zuhud kulit sampean pun. Cek sampai menghalalkan segala cara, cek sampai ngalbengal ngalak dinoreng. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Orang mun kelem zuhud neng dunya, maka Allah Taala pasti bakal cinta. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhud deka apa sih kan di orang, tak arep-arep diberi orang, tak arep ngarep dunya na orang, tak rok ngero ka orang, tak ganggu dak dunya na orang. Yuhibbukan nas, orang pasti cinta ke sampean. Dua ini kesangon odi pun terus kecintaan Gusti Allah peloman mun soro zuhud 100% sulit pak zuhud kelas kulit sambian ki alakoh king bejana bejeng cek sampai bareng si haram ekakan ekalak cek cukup kang kuy kula kauleubeun panjenengan zuhud ngak nika ponan yuhibbukallah kecintai Gusti Allah cering alakoh bahasaan tak bahasa alas nama larat mata apa so jongko alakoh panas tak kuat marang kok tak laku kok rengon ini tangan nak bini apa sangko jajan jadi pas melarat tadi kebaik alasan untuk tak ibadah dekat Allah Subhanahu Wa Taala mestinya tak senikah mestinya engki jadi ada alasan untuk tak taat ke Gusti Allah zuhud para ulama Nabi Sulaiman raja kisoki para ulama nika ki banyak ulama sesoki nika banyak lampuk tapi pak loman tak masuk dalam hati kimon sampean ngokoku cek soki kira sampean tandi tapi makalah sesoki terun aja lo eman aja lo cek sesoki tak eman saya tandi saya eman jadi meraba dek sesoki baca sudzon cek sudzon dengkak sah soki tapi neng atena tak kumantil sekali dunia sekandi ini kulit sampian bener yang soki king atene sedunia atau bagusan kemana kira-kira ya sokor melarat gelak sabar melarat gelak tetap bernilai mongko Gusti Allah melarat orang yang soki neka bernilai mongko Gusti Allah sokor loman orang yang tandi juga bernilai mongko Gusti Allah sokor sabar pada ada bitin orang yang soki bereng tandi mongko pangeran neka pak orang sokiri ya bagus monggo Gusti Allah sokor loman orang tandi bagus monggo Gusti Allah sokor sabar mon sesoki cerek mon se tandi roa se melarat roa tak sabar ya pada ada nilai ya sesoki ya tak ada nilai ya semelarat ada nilai ya pada ada nilai ya nol kebi ada guna nah oleh karena gadin to Sayyidina Hakim nikah enggak nikah pon komitmen sing kok tak nerima bantu na orang sing kok tak minta ke orang ben tak nerima ada komitmen ya harus kudu sampean di komitmen ngak nikah pokon mun bajana baja Allahu Akbar nutup Allah bajana ngaji berangkat cek sampai abeli harus andi komitmen we ala lol lamanon bajana ber la mole tak ngaji karo iya mun dadi tambah aci pesuruhan nih kepada haji saya rasa sokiri cerokan mebel no lima waktu masih jami ini
2000 mun tak salah 2026 ampun le kontrak pun bareng kakek jak keluarga pas apa ya beli sengko 2026 makin 2025 mun bejana-bejana masih bertamu dari Australia dan tek sekejap masih jame ada tek tamu ajiungku sokyongku dia mari ya gunangku lek delek dedak ya repot mau sore dumun-dumero soki sekali tak kena ganggu maghrib biasa nyampung tak beleman pun sampai esa Quran wiridan tahun yang sete tahun yang orang makin lupa kulah jisere ngaman nah insyaallah sete ngara aja iya mon kada jirwa gawat mon kada tamu jero gede ruaden te sepora senika mek kilo soki kene ko yo cet pancet ile deh iri lah model lah mek tadi jereken kaki yang tadi komitmen sekali cecil pandi komitmen coba pancet ya masih beda remenja mau kadung enjeng kok mau enjek enjet nah iya mau karonja enjet seneka harus andi komitmen ki air mau tak andi komitmen ki lawe lu ba celamin cile ba beri merah sete koneng celamin cile ya sete biru kopi itu rore kan bunglon ya celamin cile papar kudu bedo komitmen nah ngaji sampai kiamat ngaji ya iya ojen angin mon parlo lenduh jalan ngaji ini gak ketuan di komitmen sampean kenceng kul kenceng ki ya mon ada mon sing ngaji tak kenceng masih kau ya tak kenceng ya pada tak kenceng oleh karena itu aneka debun kanjeng Nabi urusan minta dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran bahwa meminta-minta nikah Al Imam An Nawawi Adhabu sebagai ringkasan dari hadis nikah debu Imam Nawawi orang taminta nikah beda hukumah orang taminta nikah beda hukum Imam Nawawi Adhabu ittafaqal ulama ala nahyi anis su'al min ghairi daruratin dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran debu Imam Nawawi hukum meminta-minta tanpa ada darurat tanpa ada keterpaksaan dilarang artinya hukumnya haram paham ini? Ittafaqal ulama ala nahyi para ulama sepakat melarang hukumnya anisual daripada meminta min ghairi daruratin tanpa adanya darurat. Mun tak terpaksa aja minta sampean. Mun ki kelar mun ki bisa usaha aja minta. Haram hukumah. Mun ki aben mampu. Sepakat para ulama. Waqtalafa ashabuna fi mas'alatil qadir alal kasab. Sebagian para ulama kata beliau dari ashabina ikhtalaf para sebagian ulama nika beda khilaf fi mas'alatil qadir meminta-mintanya orang yang mampu ngemis seorang si mampu alal kasab mampu alako tapi minta ngemis beda dua debu ala wajhin beda dua pendapat debu Imam Nawawi annaha haramun pertama haram asahuhuma yang paling sah daripada dua pendapat nikah annaha haram orang mampu alakoh tapi minta haram hukumah bodoh sehat tapi aben minta ke orang haram hukumah paling asah nikah paling sahih wathani halal ma'al karohah nomor dua makro halal tapi makruh ini bareng setek kelebur pak makronya kebareng sih tak kelebur kanjeng Nabi bener tak meri ada ke Sayyidina Hakim nikah karena mau tak beri pelajaran Hakim harus sampai tua terus dah iya maka di kanjeng Nabi banglo Sayyidina Hakim wahai Hakim anna hadzal mal khadiratun huluwatun tetapi mau beda orang mampu ala kok usaha tapi aban minta halal tapi makruh ini pendapat nomor dua king paling sah paling sahih hukum haram nikah pun makruh kelaban telok syarat tahalal tapi makro beda telok syarat pertama Allah yadhulla nafsahu tak ngek tak ada merendah
tak sampai dan sorma asor dah merendah ki Ka'bah karena manusia ni keciptaan Gusti Allah sepaling mulja king sambian saya merendah tungina maji aduh maji gula tanu maji lah sobung boleh maji mun tak kesambian ke sira boleh maji ngampung ngodi gula maji ane kan nyaman tadlil merendahkan diri mun merendahkan diri ke Gusti Allah nah merendahkan diri ke Gusti Allah jadi cek sampai beda tadlil cek sampai beda napanya mana merendahkan diri aja iya mau minta biasa kaulah sobung seder nyona bantuan wala yali hafiz soal ya cek tahu sa mendramatisasi mentana hajo cek buton ruang wah aku le sakit anu sobung boleh pon anu po sara menta mentana ruang penter montoro soro drama monta beri wah setan dia gelan nas mengenas baru lu teh beri keluar asli nah teh ya gua abeswa ya boleh tak beri beda orang mentah maaf kalau non sebu aslinya ngetengal merepet ke ngaben piapa tak ngetela naku bedana permen ruah beri terima kasih tak beri tak alerek gua bawa kecat kira pas akian me tepak berarti kan ngetelak aja Masya Allah tak minta kebaik profesi tak oleh wala yali hafiz soal nomor telok syaratnya wala yu'dhi al mas'ul cek sampai mapegel da orang saya pentai pertama syaratnya tak usah ada merendah tak ada unsur tadlil makanya kula toman ngeding keterangna Ustadz Hasan Basri Seladi beliau pernah debu tak oleh minta sombongan kangkui masjid dengan cara tadlil ini kan merendahkan masjid karena masjid ini kan baitullah monggo amale 100, 200, 500 masih pet carpet boten nopo-nopo anu are merendahkan masjid tak oleh minta dia oleh minta tapi tanpa ada unsur tadlil tanpa ada unsur merendahkan masjid karena masjid neka iman tadi PC me bangun kaki man nyaman bungkar tadi PC ting lemari bungkar ada saya bangun buru kapi panitia jadi mau bangun sekira beda PC neka pun yang ke orang asa kone bismillah berangkat pun tapi mun kira pun tak mendeng tak notot andi neng berempet celengan andi uang kasasa kone kica gu melanggu abungkar tak kok medek rok jalan akhirnya buru kapi panitia seneka neka debuna Ki Hasan Bisri Seladi ndak oleh njaluk mas kanggo masjid kalau masjid iki mulya manusia ki sini ka mulya ciptaan paling sempurna neka manusia umat Islam neka pak mulya izzul Islam beda kemuliaan Islam neka bistighna anin nas izzul Islam bistighna anin nas kemuliaan Islam neka merasa cukup dari manusia jadi mau minta syarat atau tetap makroh kok mah halal tapi mah syarat atau lo ini pendapat Imam Nawawi Allah yadulla nafsahu cek sampai dah merendah ke abun wala yali hafiz soal cek tak usah ramasare dalam taminta kele tak usah anis memanis dalam minta seminta pun sewajar pun minta wala yu'dil mas'ul banjir sampai mapakil orang saya penta menyakein mengganggu orang idza orang saya penta fa in faqida wahidun montada salah situ ngetelok nikah ya tak pate butuh bededa merendan nah atau bementan nah saya ramasara atau idza mapakil orang saya penta fa haramun bil ittifaq maka sepakat para ulama ada khilaf haram hukumnya khilafan ini mun beda telo syarat nikah ki beda si makruaki tapi syaratnya beda telo mon salah situ ngakorang dari telo ya artinya aben idza ada orang lain terus mintana terlalu kemudian merendahkan aben padahal aben dari makhluk ke Gusti Allah semulja mon salah situ ngene kata ada dari syarat telo pakun haram hukumnya oleh mangken cek bisa kita minta paham lagi? Bentuk apa abah pun PC, bantuan, sombongan minta aja mau terpepet mau tak terpepet
cek mentah akhir kewe profesi combangan kewe alako ke masjid ning 20.000 denyang setan de sarap enak pecel kok aja rokon di samsu ya gemet bi iya iki oleh ngalak tapi sekadar ujroh sekadar napa untuk buruan sewajar selumran makin tak wajar napa nah, jadi terserah kula cuma mendepak perkara beda saya tersinggung sepora sebanyak ini benih pendapat kula tapi pendapat Imam Nawawi nah, dari hadis ini kah berarti cek pangkembang mentah al yadul ulia khairun minal yadis sufla orang yang saya meri tanang seperti atas lebih mulja ijak gelem masuk gelem sampean perendah orang tak gelem sampean rendah lagi orang sampean tak gelem ya pemulja berkala bener mah izul mukmin nih kan bistighna anin nas arun masa cokop dak dinoreng tak mau bantu orang yang beri orang terima mau Sayyidina Hakim mulai kejadian ini tak nerima sampai zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab sama sekali tak nerima sumbangan tak nerima bantuan tak beri berupa apapun senikah wah are kenceng orang seakan jaring di Pak kenceng seakan jaa saya kata monorala tak paterok ngerok apa ada kabit ketemon lemedeng tahu kok setia ruwet kok ketemon boleh aduh tak merah iya tak kenceng saya ketemu nasampot itu matul itu ada bagus ada senang sekali ya kata ya mentur moga sekolah itu ilmu semanfaat termoga kulit panjenengan andia sifat istighna anin nas ya soki ate apa soki ate kulit panjenengan iki singke tak lah ngalan di noreng tak arep-arepan ndak di noreng apa soki zahir batin insyaallah amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علماء نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وبن علي بن علي خالع وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع قاسم والباقي المقدم جميع ساداتنا لي بعالم فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وخالد بن سالم قد ربنا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين البالباري والإمام الشافعي والإمام البخاري والإمام القسطلاني ومسلم وفريم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وأخي طاهر ثم قد بالواضع ثم قد بن عبد الرحمن السقا ولاد مرمضان وإخوانه ثم الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملك والحبيب علي كريتان ومحمد بن طلال الحداد والحبيب بكر قرسي والحبيب قاسم السقا والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانغ والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سلسقة والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن سامتان والحبيب اسم الهادي بن هادي الحبيب حبيب هادي بن حبيب هادي بن عبد الله الهدار وحبيب محمد الهدار ووصول وانفرم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى كي هجي محسن عبد الله محسن وزوجته كي هجي معروف عارف ووصول وانفرم ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خنوة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير واستقامة يجعلنا وينشر ضيب الندامة أن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم في محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا أصوات مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبناه وعلى ما قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.